Punta sa pulo agu 5 minutos so. 15 minutes. 15 minutes. Okay. Ay nama guna lagi alim tanwa si Alim Abu Talha. وليتفضل. Ada dari bawah. Time lang sa بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله نتوكل. Siya pula 5 minutos. Siku kia terwang kausa kenapa lazim ubasu mga sahaba ubasu mga tabi'in na kenapa lazim ubasiran Asy'ariyah sama to na confirm ka mga sunni sila ugaid na kenapa lazim ubasiran Asy'ariyah sama to na adn akadir ka papagawa o kabaliran na sunni ang Asy'ariyah kenapa lazim sebab sa iyo to mga sahaba ubasu mga khulafa rasyidun na dapat kapulisu madhabul Asy'ariyah dapat napakatali mo Abul Hasan Asy'ari. Yang keterima uba maqtiru sa mga sahaba o sa mga tabi'in ubaya manhajiran din ayat din kakakadigiran kapakakadigiran sa kapit na ingaran na Asy'ari. Kenapa lazim ka dinig kapakay ubatir wa ayat manhaj mga sahaba o sa mga tabi'in na lagid manhaj Asy'ari. Sabab sa gil kutwa kiyaw nairan وتعطي رسول الله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي بنا كما في مسا مسا وتي رسول الله نورين نسيتون دكيران نير نسيتون دكيران نموتايكات تلو أكيد نورين نسيتون دكيران رومي kasim pengagil kutua panagi pun guris akhir pakatali magigil kutua pembetul ni Abul Hasan Al-Asy'ari samia lepas akhir kutua masa sada masa baka pendirau mulazim kenapa lazim ka din ka pakai la yathbut ubasiran bamaftir asirana ay maka pendiran na sudin suka kadawun mo Abul Hasan Asy'ari faradna jadalan wa ana ini tetapun sa adna ka pukurikin sa ay adna manhajiran alagidu kapara ukitu Asy'ari ugay nasu Asy'ari usu maturidi na dua nan ulama ayat terwani yun na sumiyalapi daw ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. So ayaw magmamananan na sumulat na piyakakapat kakanaba ayaw ko sumiyalapi daw kung Ahlus Sunnah wal Jamaah na su Abul Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi da ito nga ng mga ulama ang mga aimma sumiyalapi daw sa ana sikreto akia balunian akia turun dua kata sumela pidoku katiru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dalilan sa kana dikepakai ubang katiru aya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj mga sahaba semua tabi'in na manhaj Asy'ari ulil Asy'ari Abu Maturidi madak la dalil na Allah alam surah na baktul wina pamakadila to pagampang ni dalil sa dikepakai ubang katiru aya manhaj mga sahaba semua tabi'in na bang Asy'ari na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sabab padihin dikepakai bangka bersa ayaran manhaj kaya sabab sa sumaulad na miya pakapatra na daanan sa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ubasu pakasasatiman ko Rasulullah Jamaah na tumibikaw na kumino ko sa dua ka tao na ay Peter ka nag-isumiyala pidaw ka ay titumataan na dahil ito nga ng mga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sumiyala pidaw na yuti kano ba yung kanan rai yung napit Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengulitan Allah kasabut kami fikir hadis kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila man yaba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar la natiku Rasulullah ma matana pagasulit ko surga inun tabu susungka natiku ami pergi sa antaw nung isungka ya Rasulullah tinasadin sa unutan ako niyan na may kasulga nasadin sa sangka ako niyan na ayamanan nina miya kanara alin sumpatin na hadith kuman na patut so kitong dugun sa gilong na hadith ay ito agad sa buton di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di nakatawan tanong ni kita mga khulafa ar-rashidin diyan kaya katiru alaikum na katiru ay dina uslub paliugat ayamanan nina paliugat kanu paturir kanu kapag studio ko sunnat ang natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ulalanan
nagu suka para pesudiu kulalan di nasabut mga khulafa ar-rasyidin agitu su Abu Bakar mujma'un su mga ulama sa su Abu Bakar Umar Uthman ug su Ali nagitu bi pintusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabunutan sada di dait muslim apabunutan su Rasulullah ubana pada mga tawatirun yan ayat itu ayat malinin na makapapasud ko sunno Rasulullah naging mga tawa sumiyalapi daw na pada sebutan ro na ayat itu Rasulullah sila pidon naging kutuwapat khalifa para kapabuli ng mga khulafa na so Abu Musa al-Ash'ari dapat sa kaniyang sumila pidon so kadin din mga sahaba na palit sumila pidon na lagi kurang ibuntan o bagyang kuta ini su Rasulullah pat sila pidon na ben ay sila pidon kana so sumasapilit sumasalapido kiran sa ay kaya salapidon pa sa unta sumasapil salapido kiran na kuto kaya balo yang kau na grupo dan kadiri kaya kuta ini su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apat ang mga khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasadin sa makaliw sa ginang na Rasulullah na makaliw ko manhaj al-sunnah wal jamaah. Ikapat adali na supata imam asu Abu Hanifah bisu Malik bisu Syafi'i Abu Su Ahmad bin Hanbal na da mi aloy apan takiran ubairan inunuti yung tapat ubairan inunuti at tiya bisiran ayabu inunutaniran na su sahabi sa katawa su Abu Musa al-Ash'ari kaya tiku mata na inunutan ka na pata imam na supat ang khalifa o ay man ang kapapasudi mo subun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Musa al-Ash'ari dapat po mga sahaba amunot pansi sa gimo tapat ang khalifa na dami adoy o basupat ang imam na tiyabi sila na inunutan nilan so Abu Musa al-Ash'ari sabab sa kapakalalbin niya si Rasulullah bali sulang ng mga sahaba na nakapakalalbiran at nakapakalalbiran ikalima din so al-imam Abu al-Hasan pakasusunguan sa giyang kay manan na grupo al-Ash'ari ay panagi po na giyang kay grupo na da makasimbuang da makagmaw da makagtaw inong tapusi ko uriyan umasa giyang kanan na pata imam uriyan umasa giyang kanan na pata imam samanan na siya butro na su Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari na muunot na kanabaunutan muunot ko pata imam kung kapakaunot pa tayo imam siya pata khalifa kanabas kanin iuunutan na buda dalil abab itu Rasulullah unutan so Abu Hasan al-Ash'ari ayat dalil na paunutan siya pata khalifa Abu supata iman na pinunutan siya pata ayaman ng mga khalifa sa ayat siya utro na sa Abu Hasan na ayam unut sa ayat tiro na ayam unut na ayam muqallid ayat tiro sa muqallid sa Abu Hasan al-Ash'ari na alna kapapasudan yan ayaman ini nakapit sa kutapat amadhab na kanabas kanin niyan ulun sa balkan sa grupo abot yun sa Ash'ari. Baik, ikan madali. Bitir Allah subhanahu wa ta'ala unut ini su Allah, ati'u Allah. Nabunut ini su Rasul, nagu sumada turanu. Unut ini su Allah, unut ini su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasabu sa miyabal subdila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayabu priority. Ayabu baluin ang number 1 ayam yabal su Rasulullah na wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Na dan yan maaloy sabab sa mga kayang bantu-bantugan ng Abu Musa al-Ash'ari ito rin yung nakat uti tamismaran ng mazamiri ali Daud na bayam ano ito ng bal sa grupo abab kailangan nakunutang ayap ito Rasulullah na alaikum palinggot terkanu ayap kaunutin yun na supata khalifa ikapito dali sa di ka pa kayo bang katiro mga sahaba sa mga tabi'in na ayad na kapapasudan nila na sumadhab wa syaira na pitiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وتيتو كانوا تروان كيا محمد كرا وتيتو كانوا كببين الله سبحانه وتعالى نا أنوتي أغنيتي محمد كببين كانوا الله سبحانه وتعالى نا أدنى سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوتي يسوع سنة أغنى سنة أفات خليفة peraturan berang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikaw dalil malulung min Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftarqat al-yahud ay para palipusan ng tahdid وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله ندور رواية بيت رسول الله ما أنا عليه الآن وأصحابي كانوا رواية الجماعة يقول وكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه نعمت ممانوتنا سادسة أطلقاس سادسة لالن أطلقاس دم وتقول رسول الله أبو بير من الصحابة وتقول رسول الله كانوا رواية هم الجماعة أيما جماعة Lagi wa kumiyat si usunno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asagulong ko kumiyat usunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yapagam-pagan ni asumiyat usunno Rasulullah na supat khalifa kasi adali
Pito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'in ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Pito Rasulullah, ini bukan kanu sebuah syai'. Aku kepitin na unutin yung nadikkan din madadek uri na nabi Rasulullah, gitu su kitab Allah wa sunnah. Sunnah ang okay to kita nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunanihi al-amru bil jama'ati lal furqah. Udina lal iftira. Patku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasukini subunin ko patimu-timu sa satiman ang madhab. Satiman ayamanin nakapit agyuto din sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama na nasa din sa kumiriku sunnah Rasulullah nagyuti sunni sa din na pada ay balisan ka pada grupo. Wad na balisan ka pada grupo nagyuto ni kaya bungkalan sa mutakatir Rasulullah al-jama'ah. Yung kutuwa sa grupong patimu-timu. Apagayon na nila sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن سننه الامر بالتمسك بسنه الخلفاء الراشدين. Patku sunnah Rasulullah tiga na adika dul madade ku pitini nasu kitab Allah sunnah tar dapat ku sunnah Rasulullah nasu kakpiti dong suka kakapti sa gem ko sunnah mga khalifa ay manin supat khalifa na uso kaya din sungat nun naman na dapat aima ay puli ko sa nadali sa dikit pa kay ubatan utirwa aya manhaj amigo puris inukitan mga sahaba o mga tabi'in na lagi ko mga asy'ariyah naging kato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan ko mga sahaba niya sa niya kasado ya tigyan innaha satakunu fitna falam yasma'u kathir min an-nas faqala Mu'adh bin Jabal ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah faqalu ma qala قال إنها ستكون فتنة فقالوا فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول. Peter Rasulullah SAW sahaba amataan anna kedun siku uri nama sa sirkan wa fitnah na daman ku kadar lang manusia na mitir Mu'adh bin Jabal tigana ino bani ditirun Rasulullah tigana antun ni tirun tigana ni tirun mata na anna kedna fitnah sirkan mga ummanin tigana kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna antun ni kumulula nami kamad naging kana fitnah ay Peter Rasulullah ay kaysa mutasi nasita na magindut kupat khalifa na basi ko mga pada mga grupo natigina tarji'una ila amrikum al-awwal pagandud kanu ko betadiu lagi tu betadiu umiuna ay marini sa pagani qarn si ko mga pagani si mga sahaba na uri ni nasuketun dugon pat ang mga tabi'in sa ginan pagani bila kasi ako biar na oras sige nga ako bundok biya sobra Tulong po ako. minutos mga adilaw to sa di patut na di kapakay uban na tendun ka grupo at teron ka agyan na grupo na san makasusungkat su manhaj di na ukit-ukit di na akidaw mga sahaba o mga tabi'in kamya pa kay ito kaso mablang at tumindo ka sa dua kataw abiyanin ka pan grupo na buaya pagmunutan bali sila na munot sila nagyang utos so Abul Hasan ay munot si kapataima tero ka pala Shafi'i munot nasuka pa kaunot yung Shafi'i na adna tudiyan si kapakaunot yung Shafi'i si Mupat Khalifa na sabab ko kapakaunot yung Mupat Khalifa na di ka pa kayo bang katirwa aya sumiyala pidaw na si Abul Hasan sa kanina mukallid matag sa kanina kanabang mustahid ka mukallid sa kanina sa aya dali sa mukallid na adna ko pasudan yung kumakapit na sabab sa mukallid na inong maring baga sa mustahid inong kapagaw sa mustahid adang katirwa Asi ako sa kay mustahid si fulan, asi ako sa yung mukallid. Na murip no tuay mananin na masa na ayalam ba sa king oras pagmuda lakay na patuloy na kanaging kay mustalah ahlus sunnah wal jamaa na dapat doon maparo nagkaparon mituno. Sa king kaya ko sa king oras. Okay siya ko. Sebab sa bitun ka sa king ka bitun ka sa ahlus sunnah wal jamaa na syaira sa grupo. Al-Asy'ari wal Maturidi. Grupo tiko. Bituro ka grupo na kailangan na mapagkailangan ng mga bituro na grupo so ahlus sunnah wal jamaa na syaira. Nag-metro ukapan ano niyan na di ko pa kayo ubabsumpatan aging ka iya ingaran syaira sa aging ahlus sunnah wal jamaa. O metro ka na. Lagi dupya ka nga sa grupo naging syaira. Bukan nakaraan. Firqa, firqa so siya. Bukan nakaraan. Anding niya katurong kung mga ulama o syaira aging grupo mi aging syaira na firqa mi. Kailangan na mapagkailangan dito diyan kung mga ulama o syaira. Sa bitu niya sa grupo aging syaira. Kasi kami nakanabi ni grupo lagi daya upat ta madhab. Lagi do Shafi'i, baka bitu na kan lagi daw sa Shafi'i na grupo Shafi'i. Baka bitu na kan lagi daw sa Hanafi na grupo Hanafi. Baka bitu na kan lagi daw sa Maranaw na grupo Maranaw. Pamatagan ng mustalah at is katano din niya kan may galinero na
mustalah ba na yan, uri na pinakabuto ka sa grupo. طيب Uy, kailangan na mapagiling nga, ano yung amanan niya na andi dalil, makapupasod ko katuro mga ulama ula syaira. Sa pituro iran, naging ngayang asyaira na firka a grupo. Firka. Magturo ka na ito na grupo nga. Kalau itu mah magiging di panon na tiga ahlus sunnah wal jamaah, ito na tito ka papasod na ka mga ulama ka sa nga masa, pagulutan ka, kandi ka pagunot si mga hadith Rasulullah sa tinid, ka na baka mujtahid, saka niya ka na mituro, saka na baka mujtahid. هذه Kaan na mga hadith, agaw pangaling ka kasagutan. Kailangan na pagunutan sa imam. O, nasumbaga mo to. Nanti mana tiga para pusu din sa si ko mga ulama. Kenapa si mga ulama na siya? Kailangan, sige na mapo. Si ko mga ulama mo. Di nga pa, Ay lagi ni wala sa kayo. mga ulama na siya. Mga ulama na siya. Na biar sila sa grupo wala Wahhabi. Wahhabi ada di mana nalo sa grupo Wahhabi. Ay, pituro ka pa, itong lingur ka na, si pagapuon kung mga katuro, mga ulama na syair. Kanabay pituro ka na si kung mga ulama ka. Right. Oo. Oo. Adin amang ulama iyo ako matun sa Al-Qadi Abu Bakr al-Baqillani. May nang may bati agin. May tunin na yung mutafir ka. May bati agin. Ano ka sa? Okay, na nakatirusi, kasasabutan, na grupo, inawa niya sabab sa giyang kuto, adi mo pe. Betul ka ni firka may tunin at tigil na firka asyaira. Di, ka din. So, kiyawa yan, o so kaya sinudit yan sa kuto, kapapadalman, madang sudi padalin ng mga asyaira, siya gini Abu Bakr al-Baqillani, na alin akituturo yan sa grupo. Sabab sa mga kiyawa yan. Sabot akong bird na nanong, ituturo yan natin ka. Sabab po kiyawa yan. Ituturo yan. Kati dia kati supatiro mo wala sa gina na grupo. Bilangin ang kanilang kami. Al-Ash'ari firqatun kalamiyatun islamiyah. Katiruan na nakuan, asyaira. O katiruan, ulama salafi. So kababaling Ash'ari na di ka pa kay buhay ko pinilil na sa mga ulama na Ash'ari. Ay nalila kang na sa mga ulama kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peter mga ulama kan. Sa ano to na grupo mo ginarap ka. Na so ay kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ati Ahlus Sunnah wal Jamaah kung mabuto. Na napaka na daw ki. Si Tema tumiya sa Ahlus Sunnah wal Jamaah ka na yung utang ka na salafi. Di. Na ilan pagilid ko na yung mga kitab kayo man. Da grupo ako, da grupo ay panulo na grupo salafi. Okay. Ay panulo na kan sa din sa tao amunot o kapit o miyangaw na agiti man na salaf na salafi. Saka na umunot kasi ko madabapat na salafi ka. Ayaw mo analag. Sama na nabarat naging kaya kapit ka na daw ba niya kapapasudan sa mga ulama ka. Ano? Sige mga ulama ka. Sige mga ulama ka. Dahil ka mamumibubag. Di. Ano yan ba? So kaya nga ka nakati subit din eh. So mustalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gusto mustalah, hindi tiga mustalah sa Asy'ari, gusto matuloy. Si Tema Tundega sa nga mustalah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biya na ayakan kapit. Ay Ahlus Sunnah wal Jamaah na mana niya. Kailangan na nadalil ka. Ato na mana niya. So mga tao apapasok ko sunnah. Sunnah. Gusto Jamaah amiyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapit mga sahaba. Okay. Na ay malawi yung Ahlus Sunnah wal Jamaah nas kana malawi din kana istilah Asy'ari Oh, kailangan na matulungan kami tunay sabab kapakalilyo ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daro. Kasi sa lagi ni pituro kasi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ano pa kami ako Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daro. Na okay na pag Sumbaga ka sa Ahlus Sunnah wal Jamaah ka o makayong ka. O na sumbaga ka na naging pituro ka. Kung hindi ako kasa kalima amitro mga ulama ula syaira afirqa ging asyaira. Kaya na ka afirqa grupo. Tay. Pituro ka grupo. Kailangan na nadalil ka. Ati sumbidan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah istilah term. Ang gusto terma Asy'ari ako Maturidi. Upama kung miya din sa palad na ng term sa daa ba niyan kapakapapasok. Daa ba niyan tut si kumasa o sahaba so Rasulullah SAW nakati. Iya ka so. Panginoon ta sabit. Kailan mo? Pato kami lutos. Ha? Patan nila mo? Di ba lima kami sa subi? Nagigaya si Marcos naman. Nadi ka pa rin sa mga masin mo. Di mana terus nasiya ko. Para may sinusunod na Okay. Bagayon da sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na sumining yan nagitut sa kaya pagito mga sahaba. Oo. Sumining Yan may ganda sa. Okay. So istilah hagap. So labot. Ay sama na siya niya kasi mong urin mga sahaba. Asama na dito pag yun, naantay dito makaunot ng mga sahaba. Anday dito makaunot ang mararani ron. Si Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada problema sa kaya na asyara kapag may ganda sa matagal ng istila. Nasita ko dalil. Yan ganda sa. Sumunti sa dalil. Oo. So mustalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nadigo Rasulullah alaikum bisunnati. Sunnati al-Khulafa ar-Rashidin. Sa manuto, nasali sa kumad sunnah al-Khulafa ar-Rashidin ng mga sahaba na Ahlus Sunnah. Bayo? Ahlus Sunnah Jamaah. Ayaw daw na Ahlus Sunnah. Jamaah na sa grupo yan.
طيب andi marani Pakai narang ni dalawa, yang nakapugo siya mo. andi marani mana siku ahlus sunnah barat ng grupo ng ahlus sunnah andi marani rata siku masa mga sahabat sang kuto kapugo diupi sang kuto kawi di kurun ahlus sunnah wal jamaah nagitu din suketi Rasulullah sa sunnah ayaman ang sunnah na suketi na andi marani ru ang su istilah ash'ari su ash'ari andi kaya pakasimbungin amasa istilahan matagal ng istilah basi kung masa mga sahaba ang takadi nakagimigim tapali ahlus sunnah wal jamaah mabruk mo saka nakmabruk mo mabruk okay na so kinisumpatan ang ash'ari Ito di nga tarim ano? amauri Ito di nga tarim. ano na sikrituro sa inisumpaton inisampig sa ahlus sunnah wal jamaah baya sikrituro na so pagkita ng mga sahaba agus asy'ira naging ko ang mga tao na peligro ada makasalapi daw mga sahaba ibarat na supatahin ma basiran mamimiligro kaya kenapa ganang pitong para sukat tiro asy'ira inutulid tiro ahlus sunnah wal jamaah Hanafi ahlus sunnah wal jamaah Maliki ahlus sunnah wal jamaah Syafi'i ahlus sunnah wal jamaah Ahmad ibn Hanbal dirik atipa kagiro to patahin ma na ahlus sunnah wal jamaah asy'ira basiran imasmarani siku Rasulullah ug mga sahaba di kiro to patahin ma siku kapakaran ko istilah ani marali itu sebut Hindi ka sa kanila, kung siya ka kami kay siya, kung nasunod na ka. nana ay Dapat mo masuk apa kay siya nga. ay para sila karon napanganiron na Yung tadi ang sila na ako sa dali nakatiro mga asy'ira Pero- ay kenapa ko asy'ari nada pa lang ako mawala sa asy'ari Nanti kailangan na ito kailangan na substitute ako. kaya may tiro mga ulama kati sukita ba kati sukita ala ang grupo na mali bitiro mga ulama sa ginawan na nalo pero sa ginawan ayaw ko sina sa ginawan Dr. Muhammad Al-Juhani pamana suka pa tinipreton tinipala pa sa naging darun na duwa العالمية الاتباع طيب بيترون الأشاعرة فرقة كلامية Oh, hindi ka pong maulama ka. لا إكدوا Maulama ka. بيترون رسول الله بدو رسول الله ميونا تيجا بس maulama عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وارو يقول رسول الله كم بارك سما أمتهم أيام أنا أمتنا سنتم يرمون مع أمة الاستجابة سنتم يرمون نبس أمة الدعوة مع يهودي ومع كريستيان Ummatul istijabah na aya pa ka mumuradan sa mutapit kulong ito. Ay man na palay na ng Muslim, palay na ng Ahlul Qibla. Nakiyo kung Rasulullah sa palay ketubong ko na ka, inuntab sa grupo isa. Na tunay biyag sa Rasulullah. Ay biyag siya na ma ana alayhi ilan so kapapandagan ko makapapandagan ko grupo ron dinas sunnah ng Rasulullah. Grupo. Pumito na grupo. Sunnah.